nanandi pagkasinglali bati tak mana ilakit ta magay na sabak kuitawite garata na buti nga raw newe laura sa watu na kalolo di na dua talu mi anak darpur na buti. Iya jadi pagkasinglali bati tak mana ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim مولاي صل وسلم دائما أبدا. Ya ku ilay baca insyaallah ku ilay baca mananungang isipoji dega ga mulai pasarang isalay nga matiangan kiganya rundi sewaktu-waktu Mustafa di tapasitumpuy indo limanta si bawa indo liman na binita ya jawa jo taparate ini komando perate ko ya tapasitumpuy indo limanta si bawa indo liman na binita napa idi aronewe tabaca asyhadu alla ilaha illallah napata suri bini tak patarui wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah sebab itu kalimat ini nang kena serang tetap itu lu sambung barak kairo insyaallah digaga mulai pasarangi selain amatan. Yang kedua cari-ari mandi junub tapi kuyi kanjak na ieu napake aronewe. Nah sebab angka hikmahna luar biasa kiganda mandi junub napake aronewe Mustafa Irmatu kupur ni misalnya meki mandi junub pernah ibisai lama rupa Gopurni bisa lama rupa ajenne ki iya kuma ajenne ki aja tama ajenne suku batuan na ada aja jolok tapi sawi ajeta imon ripi iya gopurni ro ibisek koy ibolo kay katallu ibolo toy kay katallu napa ibolo luwe salama iro diyoki iro ajeta aja takka poli rilantaye ajewe aja takka poli rilantaye paja pimatu dio mepi bisa ajeta karena itu udah bersambung mimpi matu bisa ajeta na petaka ajeta boleh rilantai mana kayo ipake na sebab maka dia guru tak ko iye mandi junno ipake iye dia junno ipake insyaallah barang kairo dek nakan naki lama syahwat sampai mati dek nakan naki lama syahwat sampai mati iku ir tapake mandi junno itu datudang ngaru dendre angkaku boleh takko utuju mata mani haboti makrai takko utuju matai boti makure dia tahu tangai ya utuju mata mi macam amel laki nak kita ngai utuju mata mi lalangatiku be upa bagaha Mustafa lolong ngai boti makure ni upa bagarane lolong ngai boti makure maka mana cantik lah duita be wasanya ku bawang India si Korea ami tahu cantik ternyata beliau ke benteng mai gamato kalau lo garata si lolongan anak darah cantik pada mau kita pasangan na dewa si bawa inana woi kenapa lah ibu-ibu woi panonton pius kasih mana kerisak si lolongan waktu tenang nanandi pagkasinglali bati tak mana ilakit ta magay na sabak kuitawite garata na buti nga raw newe laura sa watu na kalolo di na dua talu mi anak darpur na buti iya jadi pagkasinglali bati tak mana angka apa tajagai komiki na saya terulah kita apa tajagai morosidi jaga kepalanya supaya tetap senang yang kedua jaga hatinya supaya tetap tenang yang ketiga jaga perutnya supaya tetap kenyang dan yang keempat jaga di bawah perutnya supaya tetap tegang saya sering ceramah di daerah Salokaraja makanya berarti nanti mengampe saya juga sering ceramah di daerah Bente makanjak berarti nanti makiada si lolongan ni tahu kanjak berarti nak mengampe si bawa tahu kesing berarti nak makiada insyaallah matu pasangan Mustafa si bawa nana insyaallah matu lolongan ni anak soleh dan soleha amin.